Primeiru Ministru konsidera Banku Nasional Dezenvolvimentu hanesan parte ida hosi vizaun nasional nebe defini ona ia Planu Estratégico Dezenvolvimentu. Primeiru Ministru Kairala Sanana Guzmão considera Banku Nasional Dezenvolvimentu hanesan parte integrante ida hosi vizaun nasional nebe defini ona ia Planu Estratégico Dezenvolvimentu. Sanana hatou consideração li hosi discurso abertura ba seminário konaba konseito ba Banku Nasional Dezenvolvimentu ia sextane. Tuir sanana criação Banku Nasional Dezenvolvimentu hanesan passo decisivo ka hakat bot ida ia construção ekonomia ida nebe forte inclusiva no diversificada ia Timor Leste. Will be a critical step towards building a strong, inclusive and diversified economy in Timor Leste. The National Development Bank forms an integral part of our national vision as set out in the Strategic Development Plan and the government program. Since the restoration of our independence, Timor-Leste has made great progress. We have built a democratic state with a peaceful and free society and an economy open to the world. We are investing in education and training to strengthen the human resources we need. And we are laying the foundations for long-term development through building critical infrastructure, including roads and bridges, energy and communications. Sanana hatutan sistema econômico de Timor-Leste se dá for acesso a capital necessário nebe permite povo Timor-Leste tamane precisa sistema financeiro ida nebe bele funciona ba Timor Antomat li husi hari Banku Nasional Dezenvolvimentu Timor-Leste. Seminário ne realiza atu promove reflexão técnica no institucional com a criação no operacionalização Banku Nasional Dezenvolvimentu Timor-Leste, instrumento estratégico nebe prevê ona ia programa no governo constitucional. Tuir lei orgânica no governo constitucional lian ia Ministério relevante siramak durante ne serviço básico Banco Desenvolvimento Asiático no Banco Português de Fo hanesan parceiro internacional no promove criação Banco Nacional Desenvolvimento Timor-Leste. Adriano Verdial, bem-vindo a Simenes GMN.